Parlo Kublai Step ke besuk Meni pibaro di parlo mentakasni Kila kamsni La page bun ki message ki ba pila wish good morning ya nga Rai nga wish good morning ya pi Kaduish Deng Pamilai Oke Wish bun ki parlo Pambiang bahan mentakasni Slow menin ru slow bahaganat Kada Kita ki parlo ki ba wish good morning yang aman lakstan bless you niki dan arngot langut tiba jus ngotenat man wish good morning ba menemi slow baik next sekarang kamu naki nanti sekarang ni masih dapat lawan nobe rek nakam wala taruh masih kini semua berkreat entah sini semua saaj dia perlu dan penjung kita ki balapoi ya cherry blossom menemin dia yang lempoi dan di perlu ki bala singa ki basa station chain boy rombong ni yang bawin balikin warna cherry blossom matangan ya ka live video mengadon hayo yang bah muan cherry blossom na bawin dan ong bah naduk padang na samlaru mamju poi seki mamju poi seki tamasa lek men mo aduk mentaruh nek uju hi ke jinglong ba ngamju kwa hiban poi lagi lagi tamasa like no ya ke jinglek sofa ke ba nis modai dan ki jinglek sofa ki basya in ba ja ki parlong tengala ban poi na ke ban tajong ki parlong rei kenika festival kadaika malapelong daga soka he ngam dan perlok tui weiru belong terai rei dak parlok tunga ki lek ku lek tu tangban lek kemen ngat lempoi serta ka festival rei mentar singiru ngabe hi selagi jom kikam bang dewan lek tumbang julek menlak sini ti perlok ngan supen kan mau iki cindian abak sokar ka pelong ya ka festival mensem senam akan mau ba mi sipun kijingkan tho ba ka sokar kala tumuban pelong ya ka festival wat ha season day mi sibun kijingkan tho kimi ruki ken hun baper ban persya ya kata ka festival ri kalong ke ipat ka ba semua kendit ba semua longo ba menin kesini kidan ki parlok bang abang imut ban Malaysia festival hendai poi tang ha mau yong rem rendang brio lagi su kali kala belong ti hapal doh kalong kumta kadon jingmut ayu kadon jing mentoy ayu pat ha bangi kena tho kat tu mensem senam kan pek haki rensan sosial media di komen hantam slow kenet kata long kabadai sang jong ke festival di video kita bagi sini kok sudah komen ini bepet ini di komen ki ba penren ya ka sarkar MDA ini di komen ki ba bom semua ham biar ta ke penlong jong ka government ya ka festival
At ini jingkan kho ya ka sarkar ha ka ba malay ka sarkar la penlut ya ka pisa jon ki paj ba kat ba mansiu ya ki bicycle mansiu ya ki scholarship mansiu ya ki tulop nong kai man tulop nong kai man kita ter ban penthai ki school ki hospital school ki mi jingkan kho Habas ngap yung iki comments asmo kumba ngadap long biang ya ka festival ngam dan su yairu imandang simbenta hak ban lech ya ka festival kalong pat ka bag smo kondit ban yo smo ba menin kasni menin kamin wat ban ya ki baik do am lai su marketing jur jong ka jing blog dan ru parlok ti bompoi su sia kata kajaka ka baki semu pan lai amar ka jing hanggali te kada kalong pun pa kemot ka pen i yang iba ilong kita ti breu ti baklet bi keren le jong ni le jong te parlok ke ai ka banga kwa pan ong spi kemot ba ke ai ka bangin ada keren ni dai ban kan mau ni dai ban bat singkren ke jong ni omba ngilong ki ba ngui biang ya ke pri malada ya ke bang la da keren dai le hi tela jong ban simenta don jing mentoi ni nak ta kadam da sedam male ini ka live video nama arba don ni ke jing snokia ada sarkar ya pelut ya ki bom semua ya ham ba kepada ka bisa jong ba dari pat ni ba dan ai ya kata ka jing bersan kata ka juki ka ni rumah apa jenis syarat kita di musim kentok tak semua bah 6 bulan su tang ngairu di bandang leks kata serwa jong sarkar kata bisa jong ba itu kan nilai ba manis nan kan mau ialah jong keren kan mau ialah jong Jason Johnny nang ba APA rai ke ban keren na ni rai kan long ke pas camp hantam no ha ba ya dei badda election MDC ban sawan rong abang baik di comments hati social media i parok hati beri ke comments bila majority dot ban air kecil persan maka next MDC kin air kecil persan berpura ke parti WPP beri lada kalong tak ini i kumba kandai bangka ini ada bah syukran bang melancing hau mar kalong baju ini nah kebentar festival tu di comments i kumba ondon su di ban lek ban isim benta ban persan kita kandai kita lapoi ke kapor ibun ke balai lagi ke jeng hati election ring ke jeng pengen ya ka sarkar kalong ka balap sisa man halak kiransan sosial media ka don bagi jeng penrem ya ka sarkar dan ya ke parti LPP mati ai ke jeng ro ya ka parti BPP kamar ke jeng la jong dalam pau dan kim jengki di jengwet hat jengki kita ben ke perlong aku apan ya seki bagi nek ya kaju ka jinglong minta poi kita kapor election tu amde banga ya lap election amde banga wa apan kendor itu amde ngasih wa apan kemal itu bagi dari ban pas kan jinglong
berlaut yang lah Poisio. Nah, Poisio dengan saya pendupat hati waipat di video Kublai Sigun, Kublai si Zarang Lena Ketawa 68 Nasulat dan muka live video. Oke, senang kesan ya di video di zona waktu Kublai Sigun, Kublai si Zarang. Bye bye.